God. Thank you, Lord Jesus. How are you guys doing today? Good? It's good to see you guys. In this season of gratitude, in this season of thankfulness, right? I really want us to just focus on God's goodness, right? And on His grace that has become the lifeblood to our salvation. Psalms 46 says this. It says, there is a river, hallelujah, a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. God is in the midst of her, and she will not be moved, hallelujah. This river that the psalmist is talking about is Jesus, right? His blood has become the salvation that we always depend on for life. It's a life-giving blood. And we're here today to recognize that. We're here today to recognize the birth of Jesus Christ, through whom we have gained salvation. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm just going to start with worship now. Thank you, Lord. Hallelujah. Give you the praise, Lord. Thank you, Jesus. Give you the praise. Hallelujah. We're just going to dance. We're just going to praise God, and we're just going to just recognize Him today, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. You know, Jesus said, if these children will not worship me, these rocks will praise His glory. Hallelujah. You know, we are the city of God, right? He is the river that supplies us, that nourishes us. Hallelujah. Who wants to be nourished today? Hallelujah. Who wants to be refreshed today? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So we're just going to stand up from where we're sitting, and we're just going to give God the glory that is due to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Can we have everybody hands like this? God has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. God has breath. Praise the Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah. We just give you praise. And we're just going to keep on glorifying Him. And we're just going to dance. Who's ready to dance with the Lord tonight? Who's ready to glorify the Lord? Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you all the glory, Father. You know this one? It's simple as that. You've done everything. Done everything. You've Done everything. You've Done everything. You've Done everything for me. Done everything for me. Done everything for me. Done everything for me.
our glory. That God that came on this earth to die for our sins deserves our glory. Amen. Hallelujah. And now we're not going to stop worshiping him, but we're going to bring on the Tigrinya team and we're going to worship him with another language. We're going to worship the creator of languages in different languages. Amen. Hallelujah. And we're just going to invite over to our... Yeah. هاليلويا جينا خنملو خينا نتيه يا أملاخنا أب وانجيل ماتيوس وانجيل يوحنس معرف حدث سنتايبل قلب مجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذب مجمرتا أب أملاخ نبره بو خلو خونه كابتز خونه زبالة دما بزيبو زخونه يلبون هيوتاو نبرت اتا هيوت كا برهان سم نبرت برهانونا تصلمات يبره تصلمات غنا اي حزون كبرنا املاك يكون برهان اغزيابير برهان يسوع كريستوس كاب دنگل مريم توليدوس انا دما ابريوس دقو غيرنا سلازلو كبرنا عيو حج دما تي زبرهالنا برهان كبرنا عيو وينا هاليلويا
هاليا ملسنا خنا ملخنا هاليلويا تابي هاليلويا بحنسا حبيبنا تفتحنا خنا ملخنا كله يعنتي سرزلو عسلو تاسبو سمع الله يزودلو زمن خفات ربيتو زريقلو سنغت عطتمتي كانت سميعو تاخيبو عد الفراح يخونلو رنا خوز بيب مدحان تسلمو زد حنوس بيو وجبابايو سمع الله خيز ودلو سمع طبات غطيتو زري قلو زين غطي حتى تمتي قال سميعو تعاقبي بوس عبد الفلات تفرلو رلا خوز ريب مدحان تسلمو زين حانوس ملي ودبابايو ودبابايو سوي ودبابايو كوبتان زلالعن عامتاتي آي قراني كنت تخبر زلو كدمي كوبتان زلالعن عامتاتي
كبتان زبلعن عمتاتي هاي قراني كنت تخبر زلو قدمي كبتان زبلعن عمتاتي هاي قراني كنت تخبر زلو قدمي عمتانكو كبتان زبلعن عمتاتي هاي قراني كنت تخبر زلو قدمي زمني سايروز So
ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ በዚህ መንፈስ ኮይና ድማ ኸኣ ስለ ምድርና ክንጽልይና ኩላና ኣብዘለና ርእስና ድንና ቢልና ስለታ ወፂና ገዲፍና ዝመጻና ምድሪ እግዚአብሔር ድሓን መተን ከገብር እግዚአብሔር ሰላም ምእንቲ ከገብር ኩላና ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ጸጋ ኣለና እዩ ኣብ ቅድሚኡ ንስማዓሉ ኣብ ዙፋን ጸጋ ብትብዓት ክንቀርብ ዘኽእል ማንነት ተዋሂብና ኢና ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ዙፋን ጸጋ ኣምላኽ ብትብዓት ከም ዝቀርቡ ሰባት ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጽልይና እግዚአብሔር ስለታ ምድርቲያ ተዛረብካዮ ቃል ዝፍጸመሉ ግዜ ይኹን ኣብታ ምድርቲያ ዘሎ ጽቡቕ ዘይኮነ ንፋሳት ኩሉ ንስኻ ቀይሩ እግዚአብሔር ጽቡቕ ንፋሳት ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ካብ ምዕራብ ኣብታ ምድርቲያ ይንፈት በልውሕዋት ጸሎት ጻድቅ ኢሉ ጸሎት ሓደ ጻድቅ ሲ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ያ ጸሎት ኣብዚ ጉባኤ ዘሎ ህዝብ ዳ ክንድምንታይ ደይስልጥ ስለዚ ቅድሚኻ ንመጽእ ኣለና በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይታ ምድሪ ታሪኽ ለውጥ እግዚአብሔር ናይታ ምድሪ ሽም ለውጥ እግዚአብሔር ናይታ ምድሪ ኩሉ ጽቡቕ ዘይበለ ወረጣታ ለውጥ እግዚአብሔር አቱም ንእግዚአብሔር ተዘክሩ አይተዕርፉ ወይ ከሳዕ ነታ ምድርቲያ መመስገን ዝገብራ ኣብ ኢሳያስ ኢየሩሳሌም መመስገን ዝጋዕ ዝገብራ ኢሉ ሎሚ ድማ ኸኣ ነታ ምድርና መመስገን ይክሳዕ ዝገብራ እግዚአብሔር ኣቦ ንጸልይ ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ዝዓርፈላ ምድሪ ሰባት ዝዓርፉላ ወለዲ ዝዓርፉላ ولود زعرفولا من إسيات ناشطو عبيتي زعرفولا مدرخت كونتا مدرتي እግዚአብሔር نبارخ لنا بقويتا بيسوس كريستوس سم እግዚአብሔር فرخر ساز تبارخك خون نصلي علينا بقويتا بيسوس كريستوس سم تا مدرتي توت سدد زي كون እግዚአብሔር تقبل التفري نخالوت نبرخت تخون مدرخت كون እግዚአብሔር نصلي علينا أملاخي بقويتا بيسوس كريستوس سم بزح نبعاتنا يهزبنا بزح تصلوتنا يهزبنا أبجل فخا أتأكب أملاخي خان السخا نتصلوت حدا وعشش أتبن أملاخي كون كان እግዚአብሔር ويتاب يسوس كريستوس سم بزن غوزون لومي نابخا نمصالنا نهزبنا كتذكر نصلي علينا نهزبنا كتذكر نصلي علينا ويتاب يسوس سم نمدرنا ختفوس نصلي علينا نلب كله هزبنا أبدقن أو وشتن زلو كتفوس كتدعي እግዚአብሔር بيسوس سم نصلي علينا እግዚአብሔር ኣብ ክፍተት ኣብ ቀዳዳት ናይ ቤትና ኣብ ቀዳዳት እግዚአብሔር ኣብ ሃውጋፍ ናይ ምድርና ኣቲና እንጽሊ እንማልድ ህዝብ ክትገብረና ብስም ኢየሱስ እንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቲ ንማልደሉ ንጽልየሉ ናይ ውሻጠ ስፍራና ዝወጻና ተስፋታትና ድዝሓለ ወንተኾነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምቕስቃስ ክኸውን ንጽሊ ኣለና ምቕስቃስ ክኸውን ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር ዝማልድ መንፈስ ኣብ ህዝብኻ ይውረድ ዝቃትት መንፈስ ኣብ ህዝብኻ ይውረድ እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንምድረይ ዘከር ንምድረይ ብጻሕ ኢሉ ዝቃትት መንፈስ ኣብ ወዳትካን ኣዋልድካን ክተፍስስ ይጸልይ ኣለሁ ኖርማል ዝኾነ ኣካይዳ ኖርማል ዝኾነ ጸሎትካ ውሽጥና ይነቐል ኣምላኽ ክብደት ዘለዎ ጸሎት ገና ኣብ ውሽጥና ይምጻእ ክብደት ዘለዎ እግዚአብሔር ፍልልይ ዘምጽእ ለውጥ ዘምጽእ ገና መንፈስ ጸሎት ኣብ ህዝብና ይኹን
أبوي بقويتها بيسوس كريستوس سب تفرحنت كان بيت كازملس حيل صلوت تفرحنت كان بيت كازملس حيل منفس كاغزي أبير أب ما أخذنا يجلس زي أبير أملاخ يزسلت قبرنا مسكنك زي أبير سلم مدرنا كان داون سلت زلنا يا هاجر نصلي علينا زل يا زبل تحسون السخام من يسخ تبارك نصلي علينا نمرحتا بطبب بمستوعب نعخال على كله بمفرح بمئزاز كبارك نصلي علينا يعينتاتهم زي أبير نسخاب زيت قمتو نحنا بزين قمتو نسخاقن بتفلطو من قدي يعينتاتهم كتكفتو نتصلي علينا عوشاتهم كترخبوا مكزي أبير نتصلي علينا أملاخ نسخا أملاخ نقستاتي خاق زي أبير عوشاتهم كترتعهم بقويتها بيسوس نتصلي علينا حيلي كمن قستات أيكونن حيل خبيت كايزوات زي أبير لو من نتصلي علينا بأمنت كابزي هلونا زي تلعلنا حيل منفسكا يركبهم نبلاد حيل قالكا يركبهم رتعي يخنا بهيوتو نبزح نمدحان نبزح نمسكرنا تزخور رتعي يخن نسخا تقوطات الرازا مدرزيا نتصلي علينا أحلفنا نزا مدر نعخا نهبالنا أب إيدكا زحالف كله يتصبقي يتقطعي هيوت يركبي قدم حج خمزين برخوينو حدش يخوري اكزي أبير أب إيدكا أحلفنا نهبالنا نزا مدرزيا بيسوس سم كاب إيد سبات كاب إيد كالوت جزاءتات حلقنات كله زي أبير لو من منطل علنا بيسوس سم نمنطل علنا أب إيدكا جنة معكم علنا السخاء كتكنا خنا السخاء زي أبير كتمرحنا نتصلي علنا إذا سلا تكبرنا مسكنك سلا كله كبري اسم كايخون اسم تفتو تفكرون ودخل بيسوس آمين كبرنا زي أبير يخون يسوس كريستوس قويتاي نايسلس السبت راي تسمع دلهم يسوس قويتاي وعبد حن نبك زي أبير بسلام مزعنا كبرنا زي أبير يخون زب إني البيت غرستانو مجمل ثاق زينا مزعنا سبات مس ميلو دحفتنا غينها عليكم كي مجمل ثاق زينا بإني البيت غرستان زمتاهم بفقر خنا عليكم إيدكم حافكم تبولو. And in English, if anyone is here for the first time, we would like to welcome you guys. So just raise your hands and then we'll welcome you. ስለዚህ ለመጀመር ታግዜ በእኔ البيت ክርስቲያን ዝመጻኹም ሰባት ንሕር ኣለኹም ኦኬ ሓደ ኢድ በዝር ኣለኹ ሽምካን ካበ ከም ዝመጻ ካበ መጻ ኦኬ ያፌት ካብ ቴክሳስ ዳላስ ካለ عبد الحمد مصخا يافيت go ahead ሽምካን ካበ ከም ዝመጻ ነገርና شباب بقالت 10 شهور خرج السبب موسى خاب أديس أبابا موسى خاب أديس كاله قاشا ناب كالجري ناب إنيل إيدكم حف دقي مخول على نزل أو على شبكن كابي كم زمان زخ بيتاورك مير بحر كابد ديسابا متي ميري كابد ديسابا فيلمون كابد ديسابا قال أجاكم بيت أبوكم بيت حاربناتي بزينا خان الله ليكم نفعلتكم سلزي إدنا حفنا مبالا نسكف أوكي السوم دحر كوينه كلها أنا دايكمنا وعبد أحمد أخو منا تعلمنا እንቋዕ በሰላምን በሐዋርና በቅንያት ልደትን ሐድሽ ዓመትና በቃና ሰሙናው መደባትና ነዚ ይመስል ሶኒ ካብ ሰዓት 6 ሰዓት 9 ንመንእሰያት ናይ ጸሎትን አገልግሎትን ጊዜ ስለዘለና በሐዋር ክንመጽእ and that will be on Monday from 6 to 9 p.m. This is dedicated for our youth and young adults, so it will be like a prayer time and a service time, so you're all invited to come. Solus ካብ ሰዓት 5 ፈረቓ ሰዓት 6 ፈረቓን ንግሆ ናይ ጸሎት ናይ ዙም ጊዜ ስለዘለና ሁላትና በሐዋር ተካፊልና ክንጽሊ ዕድማቲና. And in English, that will be on Tuesdays from 5:30 till 6:30 p.m. And it's a prayer time a.m. 5:30 to 6:30 a.m. And it will be a Zoom prayer, so we're all invited to come and pray together. ربع ካብ 6 ምሸት ናይ አገልግሎትን ወንጌልን ምስክርነትን ጊዜ ስለዘለና ኣብ ጴንኤል ቤተ ክርስቲያን በሓንሳ ንመጽእ ሽዑ ጸሊና ኢና ነገልግል
ንወንጌል ከነገልግል ንወፅእ, and that will be on Wednesdays from 6 till 8. It will be in this church. We'll gather together, we'll pray, and then we'll go out to serve the Lord, to minister. عربي ساعات 5 ክሳዕ 6 ናይ ንግሆ በዞም ዝካየድ ናይ ጸሎት ግዜ ለና ናብኡ ክንሓብር ደቂ ኣንስትዮ ትምልከት እዚኣ. So if there's any ladies here who are wanting to come and join, it will be on Friday from 5 till 6 a.m. and it will be a Zoom service. ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ክሳዕ 8 ናይ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ግዜ ለና. So that's dedicated for everyone or youth? For everyone. So it will be on Saturdays from 5 till 8 p.m. and it will be like a prayer time and a good service time, so we're all invited to come. Sambet زازلنا يالو معنتي كلتا أبرلنا نينكو سلما قدامي كاب شعات تخسع 11 دخل 8 خم نفلت أخب 11 فرقان كساع تودا سيرفيس سلزلنا كلاتنا متينا نحبر أبتات تعملنا شعو اوكي زي أقولاتنا مبزحتنا عبز سلنا متك حاتوكمي سنبت نايمشت انتهى لنا سيرفيس نايمن إسيات سيرفيس اوكي إسا حجي تغير على كاب January 4th جميرة نايمشت يتخونيا I mean سنبت نايمشت يتخونيا كنت خونيا خاب قدام جميرة كاب كلتن فرعان كاب January 4 2025 the former youth service on Sundays will be changing till Saturday from 2:30. متى أتعطوا زخون كاب حدا فرق عن جميل وقتيات متزلا. قدام the special service sorry. مسح كهلوانا إيو مسح بلع كموت عفك أني January 4. قدام كتنحلكم نتي service that's for the young adults. Any other special announcements? ካልኦት ፍልይ ዝበላ መተንባታት ካደለዋና ቀልጥፍልና ክንገብረና እቶም ዝሓለፈ ሰሙናት ጊፍት ሒስኩም ክትመጹ ዝተነገረኩም ዝተፈላለዩ ጊፍት ክኸውን ይኽእል እዩ መቐመጢን ኣብቲ ድሕሪት ክትቐምጡን ኣብኡ ኣሸር ኣለዉ ክሕግዙኩም ይኽእል እዮም ካልእ ድማ ከዓ ጊፍት ሒስኩም ዘይመጽኹም ሰባት ብትሕዝቶ ብካሽ ክትህቡን ትኽእል ኢኹም ስለዚ ኣብቲ ናይ ዕሽር ግዜ ክሓልፍ ከሎ ኣብተን ናይ ሞባ ዝከባላ ኢንቨሎፕ ሓንቲ ደብዳቤ ክትወስዱ ትኽእል ኢኹም ኣብኣ ድማ ከዓ ክትጽሕፉ ከለኹም Jericho Ministry ኢልኩም ኣብኣ ጽሕፍዋ ታ ኣማውንት ወይ ድማ ትመጠን ክትሕግዝዎ ዝደለኹም ድማ ከዓ ኣብኡ ክትጽሕፉ ትኽእል ኢኹም. Yeah, to summarize what he just said, the people who brought gifts, we've put a section in the back. So if you're still holding on to it, don't take it home, just give it to the people in the back. And also, if you haven't brought a gift, if you were not aware of this for any reason at all, and if you're wanting to give gifts, we're going to be passing envelopes. There is a section that says Jericho Ministry, so just make sure to mark it, and then you can give gifts that way. ኣሞንጎና ብዝተፈላለየ መንገዲ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዝሓጽሮም ሰባት ኣብ ከባቢኹም ዘለው ትፈልጥዎም ንስኻትኩም ነገር ግን ኣገልገልቲ ዘይፈልጥዎም ድማ ከዓ ንፓስተር ሙሴ ብውልቂ ብምርካብ ክትነግርዎም ትኽእሉ ኢኹም ረድእት ድያ ብኸምኡ ጌርና ከዓ ነገልግል ኣነ ኮይ ሓስብዋ ነዚኣ ኦኬ ረድእት እያ ኣብቲ ሊስት ኣይነበረትን Okay, so ካልእ ዘላትና ስፔሻል መተንባታ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ቀዳሜቲ ቀዳም ኩላሃና ኣብ ገዛና ዘለና ቀዳሜቲ ሰንበት ኣብ ገዛና ዘለና ሪሳይክል ኣኪብናዮ ንንጻእሞ ንማሕበር ኣምላኽ ብምሃብ ማሕበር ኣምላኽ ድማ ንዕኡ ሸይጣ ንሓገዝ እቶም ኣብ ማእኸልና ዘለው ምእንቲ ንኽውዕል በዚኣ ከዓ ንኽነገልግል ተዘኻኽረና ኣላ ስለዚ ኩላሃና ካብዚ ግዜ ዝጀሚርና ከሳዕ ዝቕጽል ዘሎ ዓመት ወይ ድማ ኻታ ኔክስት ሰንበት እንድያትጅምር ካብዚ ትምህላል ክጅመር ከኣል ሶ ሪሳይክል ድማ ከዓ ንፈልጦ ኢና ኩላሃና ድጸናሕናቶም ሓድሽ ዝኾንና ግን ኢንኬዝ ፕላስቲክ ስካን ገለ ዝኣመሰለ ናይ ማይ ድስተ ታኒካታት ወይ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ንሰን ኣኪብና ሒዝና ክንመጽእ So if, to summarize what he just said, if we have any recycling at home and we can bring it to, starting from 2025, the first week of every month, we're invited to bring it to church and then it will be sold and be used for ministry purposes. So the church invites us and encourages us to do so. ካልእ ኣብ ማእከልና ቃና ኮንቪኒየንስ ስቶር ሰብዓል ቤት ናይ ቃና ኮንቪኒየንስ ስቶር ኣብዛ ኤድመንተን ትሪያል ዘላ ግሮሸሪያ ወይ ከዓ ማርኬት ኣብኡ
ኣባላት ናይ ፔኒኤል ዝኾኑ ወይ ድማ ካብ ፔኒኤል ዝካፈሉ ዘበሉ ኣብኡ ኸይዶም ፐርቼዝ ክገብሩ ከለው 10 ሚእታዊት ካብቲ ንሳቶም ዝገዝእዎ እታ ማርኬት ወይ ድማ እቶም ሰብ ዋና ንማሕበር ፔኒኤል ኣታው ክገብሩ እዮም ስለዚ ኣብዚ ዘለና ኣብኡ ኸይድና ንዕኦም ካብኦም ብምጥቃም ተዘለዎም ሰርቪስ ዘለዎም ፕሮዳክት ካብኦም ብምግዛእ ብኡ ድማ ከዓ ነቲ ሚኒስትሪ ፔኒኤል ዘሎ ወይ ድማ ኣብዛ ማሕበርና ንምሕጋዝ ስለ ዝኸውን እዚኣ ድማ ከዓ ክንገብራ ንሓትት I do shit ab cannot convenience. all everything So it's a Habesha stuff. So if you were gonna buy like something from a Habesha convenience store, you might as well go to that one. It's located in the Edmonton Trail, and then you spend your money there. You're gonna spend it anyway, and you just tell the people that you are coming from Peniel Church. So that way, it's still like a gift that's being given to church because the 10% of every purchase that's made is going to Peniel Church. ሓደ ካብቲ ካልእ ነዞም ኣሕዋት እዚኦም ንድግፈሉ ድማ ከዓ ኣብዚ ናይ ስቴጅ ምስራሕ እውን ዓብ ግደ ተፃዊቶም ነይሮም እዮም ብፋይናንስ ስለዚ እግዚኣብሔር ይባረኩም እስከ ሓንሳ ከነጣቃይና ብክብሪ እግዚኣብሔር ካልእ ከምቲ ዝሓለፈ ሳምንታት ዝንገረና ዝነበረ ካብ ዲሰምበር 26 ክሳብ 28 ካብ ከተማ ወፂና ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ግዜ ክህሉ እዩ ቅድሚ ዝሓድሽ ዓመት ወይ ቅድሚ ዝዓመት እዚኣ ምጥቕላላ ስለዚ ብመሰረት ዝገበርናዮ ስኬጁል ከነዘኻኽረኩም ንደሊ ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብታ ቀዳም ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ኣብ ቸርች ውሽጢ ኮይና ኢና ዕለት 28 ናይ መዛዘም ጸሎት ንገብር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ወፂኹም ኣብቲ ናይ ጾም ጸሎት ምስቲ ህዝቢ ክትእከቡ ወይ ክትሳተፉ ዘይከኣልኩም ሰባት ኣብታ ቀዳም መፂኹም ብጾም ጸሎት ወይ ከዓ ከምጣዕምኩም ኩምኩም መፂኹም ተኣኪብና ኣብዚኣ ንኽንጸሊ ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳስባ ንቀዳም ዕለት 28 ተወይ ሰሚዕኩም ኮንኩም ቀዳም ሰዓት ክንደይ ክኸውን ይመልስዋ ሓሙሽተ because ሽዑ እዩ ዘለና ናይ ጸሎት ታይምሽ ቅድሚ ሓሙሽተ ኖ ሰዓት ሓሙሽተ ስለ ዝኾነ እታ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ትጅመር ኣብ ቀዳም እታ ናይ መንእሰያት ግን ኔክስት ይር ሶ ክልተን ፈረቓ እንትኸውን ኔክስት ይር ቀዳም ካብ ዕለት 4 ጀሚራ ባእቲያ ጸሎት ናይ ካምፕ ሰዓት ሓሙሽተ ምሽ ኣብዚያ ሰዓት ሓሙሽተ Okay, so if you were not a part of like the going to camp prayer and fasting time, and taking this opportunity to also remind us that's going to be December 26th to December 28th, and the last day of the fasting and prayer, which is December 28th, we will be having the prayer time here at 5. So if you are not a part of it, you can still come and join us for prayer. You can fast that day. That's also a good way to go about it. Last one. ዲሰምበር 31 ኢቭ ድሮኒ ሓድሽ ዓመት ተኣኪብና ብሓንሳ ንገብሮ ፕሮግራም ክህሉ እዩ ብቸርች ደረጃ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሚድናይት ክኸውን ተኣድረስ ድማ ከዓ ኣብ ቤስት ዌስተርን ፕሪሚየር ፕላዛ ሆቴል እዩ ስለዚ ካብ 8 ክሳብ ፋዱስ ወይ ድማ ካብ ፍርቅለቲ ሕልፍ ምስ በለኢት ፕሮግራም ክህሉ በዚ ድማ ከዓ ንዳሎ መደብና ንሓንፅጾ So this is my favorite one so far. December 31st. Zuria again it will be a New Year's service, and then it will be done at Best Western Plaza Hotel. It will be at 8 p.m. So come dressed, come on time to worship, and start the New Year's with it's such a special way to start the New Year's because we'll be starting it at church. Very excited. Yeah. ካብዚ ብምቕጻል ስለ ሙባእና ንዕሽራን ክንጸልይና ኩላህና ድነን ኢልና ኣቦ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና ኣምላኸይ ንስኻ ብኩሉ እግዚኣብሔር በቲ ንቤትካ ክነምጽኦ ዝፈተኻዮ ሓይሊ ጥዕና ስራሕ ስለ ዝባረኽካና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ ነቶም ስራሕ ዘይብሎም እግዚኣብሔር ደገ ስራሕ ክትከፍት እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሑ ዘይከኣሉ ጥዕና ሓይሊ ኩሉ ኣሳልጦ ንስራሕ እግዚአብሔር ከተቦም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልይ ያለና ነተን ዝህባ የእዳው በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ኩሉ ዘይውዳ ማሕፉዳታትካ ከፊትካ ክትባረኸን ብሽም ኢየሱስ እንጸልይ ያለና ነተን ክህባ እንዳደልያ ዘይከኣላ ድማ ከዓ ጎይታ ንስኻ ደጌታት ዘይውዳ ደጌታት ከፍተለን እንጸልይ ያለና ጎይታ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንመራሕተና ዝጥቀሙሉ ነቲ ገንዘብ ዘማሓድሩሉ ጥበብ ምስተውዓል ክትቦም በብዙሕ እግዚአብሔር ንስተፈላለዩ ንገንዘብ ክቀየር ዝኽእል ሓሳባትን ንግድታትን ክትባረኸና ብሽም ኢየሱስ እንጸልይ ያለና እግዚአብሔር ንህዝብኻ ባረኽ ብትሕዝቶኦም ባረኽ ብብሉጽ ሓሳባት ብብሉጽ ስራሓት እግዚአብሔር ባረኽ እዚ ስለተገበርና መስገነካ
ስም ኢየሱስ አሜን። አሸር እንዳዞሩ ህፃናት ድማ ካሎም በመዝሙር ከገልግሉና እዮም ለዚ ሞራል አይነው ሕደሎም ከምዚ ከማይ አሜን ከይበልኩም አይቀጽሉን እዮም
joyful time in history, for Jesus is the master of joy. It might seem confusing about which day is exactly he born, but what matters is Jesus is born, for he is the maker of days, all the days. In Christmas, we remember Jesus, and celebration is as he is the gift for us. Jesus is the gift of Christmas Day, and all the days without Jesus are not worthy to live. A Christmas gift is Jesus. We honor Jesus by obeying his word. Bless you. I'm reading from a book of Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. For a child is born, for us a son is given. The government shall be upon his shoulder. We shall call him Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. For the establish of the government and peace, there shall be no end of the throne of David, as they establish of justice and righteousness for the fourth forevermore. We shall zeal of the Lord host will do this. You guys can go now.
Thank you guys. Good job. ልበይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ በይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ሱሰይ ከመርማ ይኹን ካልበይ ከመርማ ይኹን ካልበይ Luke 1, verse 35. And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Luke chapter 2, verse 11. For
unto he was born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ከመልማል ይሁን ካልበይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ከመልማል ይሁን ካልበይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ አብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ከመልማል ይሁን ካልበይ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መድማ ተወሊዱ ኣብ ሰብን ሓዲሩ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መድማ ተወሊዱ ኣብ ሰብን ሓዲሩ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና ሎሚ ልደት እዩ በአብ ደስታ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ መጺኡ ከድህነና ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መብለማይ ተወሊዱ ኣብ ሰብን ሓዲሩ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መብለማይ ተወሊዱ ኣብ ሰብን ሓዲሩ ኢየሱስ ሕፃን ኮይኑ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለደ ኢየሱሰይ ከመልማ ይሁን ካልበይ ከመልማ ይሁን ካልበይ
ንእመን ኣሎ ብዘይካ ክርስ That was actually a good song. Big shout out to the kids. They actually did a pretty good job. And so it says in John, yeah, they actually did a good job. So it says in John 3:16 that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may have eternal life and never perish. God bless you. Bye. ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስከ ተቐሊልና ንኩሎም ህፃናት ንባረኮም ነጠቃለ እጅ ድማ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜና መጀመርያ ብእንግሊሽ ክኸውን ስለዚ ሓፍትና ዮካቤዳ ማእኸልና ኣላ ንዓ ንመንፈስ ቅዱስን ክንህቦ ኢና ዝመድረኽ ብጣዕዓት ተቐበሉላ Shalom, shalom. How's everybody doing? There's a lot more people than first shift. Hallelujah. God is good. We saw Him. He can work through anybody, through adults, young, no matter the age. His presence is always everywhere and anywhere. Hallelujah. As we get into the presence of God, if everybody can stand up from where they are. And if we have our Bible, if we could open up to Matthew chapter 1, verse 20 and 21. Hallelujah. As we are reading it. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Hallelujah. As we close our eyes and just bow down, hallelujah, to seek his presence today. It says, ask and it will be given to you. Seek, you will find. Knock and the door will be open to you. Father, Lord, we seek your presence today, that there may be a revival upon us by the Holy Spirit, that there may be an eye-opening, Jesus, that you may speak to us, Father, what we needed, Jesus, and that you may heal our broken parts today. And I pray, Father, that me as your servant, as I come, Father, that you may fill my mouth with Holy Spirit and that I may speak the word of life given from you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Once again, how's everybody doing? That's amazing. As you guys know, we are in the season of Christmas and in the season of the birth of Jesus. And so for today, the lesson that I have prepared it's called A Savior is Born. Y'all believe that? Amen. So can we say amen? Amen. For a Savior is born. So a general idea that I just want to cover before I get into my main point so we can have a general understanding is that what is Christmas about? Us as Christians, as the believers of God of the Almighty, Christmas is all about the birth of Jesus Christ. It is celebrated as the arrival of the Savior who has came to give hope and salvation to his people and to the world. Amen? Amen. But in today's society, what has Christmas became about? And where did that originated? We're just going to see a brief point so that we have a good understanding. As you guys know, in today's society, whether you have little kids, whether you see the decoration around, that there's this thing called Santa Claus, or that there is gift giving and whatnot. But where did the Santa Claus thing came from? Where did the gift giving, gift receiving, where did this all originated? There has to be a background, right? So the idea of Santa Claus
originates from the historical figure of Saint Nicholas from the 4th century. He was a bishop. So above priest, there's a bishop. He was a very generous, kind, and especially he loved kids, and he was very giving. So throughout, in the 4th century, throughout his life, there would be like a little socks, and then he would put a little candies for the kids, and he would be very giving to the poor. He was a very an amazing guy. But as this kind of continued, in the 19th century, this kind of evolved to something that is called Santa Claus, which is a fictional but has originated from Saint Nicholas. So now they made up this thing that is called Santa Claus, that is chubby guy, that has a beard, and then that wears a red suit, which originated from Saint Nicholas. And then they have this thing called A Visit from Saint Nicholas, which is called A Night Before Christmas. I feel like many of us have heard that. A Night Before Christmas is Eve, which they have this idea that he would come around and give out presents to the children, whatever they asked for. And who created this idea in the 19th century is that Thomas Ness. That was who created this idea. So my key points before I transition to our main point is that I have 6 points. My first point is that Santa Claus is based on a real person named Saint Nicholas that was in the 4th century. My second point is that he was known very generous, kindness. He was known for his great act of work. My third point is that the modern image of Santa is developed in the 19th century. And my fifth point is that this who created all this idea is called Thomas Ness. So, are you guys with me? Are you guys holding on? All right. So now as I go into my main point, so as you guys can see from what I said, Christmas has become about where it's about gift and Santa and whatnot. But what is really Christmas about? It has been forgotten what it's really about, right? But as Christians, as the children of God, Christmas is about the one and only true God, King of Kings, the Almighty, who is Jesus Christ. Amen. So, from my topic, we're going to go back. That Savior is born. So, as you guys know, Christmas is a special celebration that marks the birth of Jesus, who is the central point of Christian faith. So, the story of Jesus is found in the Bible, particularly in the 4 Gospels, and we mainly look at the life of Jesus in the book of Luke. But for today, I will be going into Matthew chapter 1, verse 20, 21, as we read, where the angel tells Joseph that Mary will give a son named Jesus because he will save his people from their sins. That's what it's trying to say. And the people is you and I. So the conceived son, that the born son was who? It was Jesus to redeem us from my sin and your sins. Amen? Amen. So, in Matthew chapter 2, verse 10 to 11, it says that the story tells us about the Magi, which are called the 3 wise men. If you guys saw the kids, there were 3 wise men that came in front and they brought offerings. So these 3 wise men, they came all the way from the east. So they came when they finally saw Jesus and that he was born. They were filled with great joy inside of them. And they bring him 3 special gifts. One of the gifts was gold. Second was frankincense. And the third one was myrrh. So these are not just any gifts that were given, but these are 3 gifts that has a meaning to it. So gold is representing that Jesus is King of Kings, that he's the only God. And then frankincense is saying that it is the connection between him and God, and that they are one, and that his connection to nature. So he is still God. He just came into the world as a flesh being to redeem us from our sins. And the third one is myrrh. That is something that's kind of brutal, which it hints that
the death of Jesus Christ, the suffering of Jesus Christ for our sins. So, as you guys remember the Pharisees from the Bible, the people that claimed to be that they know the Bible, the people that claimed to be that they were speaking and that God is the only righteous, and then you have to earn your good work in order to get into heaven. So these people, when Jesus was born, yet did they not just go, but they didn't even just reading the scripture, their eyes wasn't even open in order to go before Jesus and to bow down. But we see the three wise men. They came all the way from the east because Jesus of Nazareth is born. And they come before him and they bow down and they worship him. And they say, "You are King of Kings." And they bring offering that had a meaning, offering that was just more than a gift, more than what it was. So the act of majesty, worshiping the three wise men, shows how important that Jesus played as a role in the world. It wasn't just like, imagine, like he was just born, and yet the whole world, their spirit is just upon them. The Holy Spirit, there was something different. So now I'm gonna kind of connect how the Old Testament and New Testament, from what was spoken in the Old Testament, was done and established in the New Testament. So if you look at Matthew chapter 2, verse 6, it references the importance of prophecy. From the Old Testament, especially if you look at Malachi chapter 5, verse 2, which foretells that the Messiah would be born in Bethlehem. So this prophecy is crucial, as it establishes that Jesus' birthplace is a fulfillment of God's divine plan. So if you look at it in Malachi chapter 5:2, it's talking about how Jesus is gonna be born in Bethlehem, and it was a prophecy that was told. And you look at it in Matthew, that it has been done and that has been established. So from Old Testament and New Testament, it is the prophecies that were done from the Old Testament. You see them being done and established in the New Testament, because God is a God that keeps his promise. So, how many people remember King David from the Old Testament? Many of us remember him. Do you guys remember what was King David before he became a king? What was he? He was a shepherd. King David was a shepherd before he became a king. So the mention of Jesus being a shepherd is for the people of Israel, to guide them. A shepherd's job is to keep the sheep and to guide them. So Jesus came into this world to be our shepherd, but yet still he is what? He is King of Kings. But he is our shepherd to guide us to the right direction. So in the New Testament, this prophecy is proclaimed by events surrounding Jesus' birth. The three wise men, once again, guided by the star. You guys remember the star that they were following to come to Jesus? They were singing out for the newborn king in Bethlehem. So they were reflecting and acknowledging that Jesus is royalty, because he is king, so he has royalty, he has something, right? So they came to acknowledge it. So if you look at throughout the Gospels, Jesus is presented as a fulfilling of a promise keeper from the Old Testament. He is reinforcing the idea that his life and mission were determined. So God came to fulfill what Jesus has came into the world to fulfill for what God has spoken. So if you look at John 10 and 11, Jesus refers to himself as a good shepherd, further presenting his identity and to the shepherd imagery from the Old Testament. So in the Old Testament, from Psalms chapter 23, it talks about that Jesus is a shepherd. It was proclaimed there. And you see it in the New Testament, John, it talks about that, says, I am a good shepherd. I am a good father who leads, right? If you look at it through John, it speaks about that. So
what I'm trying to say is this stability between the Old and the New Testaments illustrates a Turkey kind of narrative that highlights Jesus is not only a fulfillment of prophecy, but also the endowment of God's promise to his people. Amen? Amen. He has not only come to do that, but also to fulfill the promise of what God has said. So his birth in Bethlehem is central moment that reveals the beginning of a new covenant where you and between God, you can have a relationship. You can build a relationship through faith in Jesus Christ. So if you look at John chapter 10, verse 15, it talks about, it says this: just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. You guys understand that? The shepherd lays down his life for the sheep. So the sheep is us and the shepherd is our God. So he has come into the world in the flesh, humbling himself, and he has laid down his life for us. Amen? Amen. So what am I trying to say by all this? Why am I talking? Why did I talk about sound? Why did I talk about all this? So ultimately, the reason that we celebrate Christmas is because remembering that Christ has been born for our redemption from our sins, and that his birth is the beginning of a new covenant between God and humanity. So allowing people to have a personal relationship with him through faith in Jesus. So therefore, Christmas is not just about festival, gifts, Santa, and whatnot. You can list them, but it is about the joy and reflection, remembering that Jesus has given his son for our salvation, to give people hope and to bring a new life in us. When we get baptized, our old life is dead there, and when we resurrect, we are resurrecting by a new life, because Jesus died, he was born, and then he lived his life. He went through a lot of suffering. He died and he resurrected in the third day, right? So we have been resurrected not by flesh, but by Holy Spirit. Amen? Amen. So we no longer are flesh, but we are out of the Spirit. So us, as the children of God, the reason we celebrate Christmas is just honoring the God of King of Kings, honoring the Messiah who has come to gather us and to build a connection with us because he so loved us. So Christmas may not be the exact time that Jesus walked in this earth, but it is a time where you can recognize that it's a made up thing. It's not like it's a real thing, but it is something that is made up so we can remember and honor Jesus, and we can have this remembering of what God has done in our life. So as I'm ending, I want to say this last thing. Jesus has come for you and I into this world, humbling himself down and being as a human. He came into this world so he could build a relationship between you and I. So he went through suffering for my sin, for your sin, and he has died on that cross. Yet he was a perfect man. He has died on our son, and he has resurrected. Amen? Amen. So God is good. He has done all this for us. Amen. So as we are ending, if we could just close our eyes and bow down to the Spirit of God. Hallelujah. He is King of Kings. Hallelujah. Who was, who is, and who is to come. Hallelujah. So as we pray, you guys saw the kids, they were worshiping with God with their heart. So God says, have a heart of the child. So let's come before him, honoring the Alpha, the Omega, with an open heart, and heart of the child, honoring him and worshiping him in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you for this word. Father, we thank you that your Holy Spirit has brought a revival upon our church. Father, we thank you for each of them. And we thank you for your mercy, your grace, your abundant love. Father, as we are ending and as we are transitioning into Tigrinya, Father, I pray you can even work more through the Spirit, Jesus. In Jesus' mighty name I pray.
Amen. እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ክሳብ ዝጸንሐና ንኽብሪ አምላኽ ሓንሳብ እግዚአብሔር ክብሪ ክንበይና ሃሌሉያ ጎይታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ካብኡ ይኸይልና ካብ ምሕረቱ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን ሰላም አምላኽ ንዓኹም ይኹን እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ሮካቤል ፕሪቸር ሮካቤል ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ አሜዚንግ ኣብ ከምዚ ዕድመ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን በዚ ቦልድነስ በዚ ጸጋ ከተገልግል ናይ በሓቂ ክሳብቲ ኣትበጽሕ ኣብ ኣኾፍ ኢልካ ቀላል እያ እዚኣምስ ዘይብካ ግን እግዚአብሔር ጸጋ ዝሕላ ክብርና አምላኽ ይኹን በዚ ድማ ባህ ብለና ከምዚ ዕድመ እመንጎና ከምዚ ስለተረኸበት ንእግዚአብሔር ክብሪ ንህባ አምላኽ ስሙ ዝተባረከ ይኹን መንእሰያት ጎይታ ይባረክኩም በመዝሙር በአሸር በሁሉ ተገልግሉና ደለኹም ከምኡ ብናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ዳካፈልኩምና ጎይታ ይባረክኩም እግዚአብሔር ድማ ዝዕድል ስለዝኸፈተልና ንእግዚአብሔር ክብሪ ንህባ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምኡ ድማ ኣገልግልቲ መራሕቲ ቤተክርስትያን ንመንእሰያት ንዓና ኢንካሬጅ ክገብሩ ከምዚ ዕድል ስለዝሃቡና እግዚአብሔር ይባረክኩም እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ካብቲ መንፈስ ከይወፃና ክንቅጽልና ሮካቤል ደካፈለትና ኩሉና መታን ሒዝና ክንከይድ ሳመራይዝ ገይረ ብትግርኛ ከቅርበ እሞ ሽዑርቲ ናይ ትግርኛ ቃል አምላኽ ድማ ክንሰግር ኢና ሮካቤል ዝተበገሰቶ መበገሲ ቃል አምላኽ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1:21 ተበጊሳ ፖይንት ዝገበረቶ ውልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትክክል ምውላዱ እንታይ ምዃኑ ምክንያቱ መጀመርታ ኣብዚ ዘመን ዘሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ብምክንያት ክርስቲማስ ገይሮም ሰለብሬት ዝገብሮ ዘለው ንርኢ ኣለና ኣብ ከባቢናን ኣብ ዙርያናን ማለት እዩ ተዓለም ስኒ ምውላድ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይራ እቲ ሽም ብምውላድ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክርስቲማስ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝግበር ሰለብሬት ግን ካልእ ፖይንት እዩ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ካብ 14 ክፍለ ዘመን ከመይ ገይሩ ከም ዝመፀ ኣሽማት ቀልጢፋ ስለደይሕዝ تشمت تقصص لتنبرت شلل تبلكمني نيكلاس زبحال نيرو وسب نسو بتعمي لقى سبي نيرو نقول عقيف زهب سناي مقبار زفتو ملقاس زفتو سبي نيرو زي سبزي خمون ناقونا حالفو دحار بدحري قنتو مع زبحال نايزي سبزي حساب نايزي سبزي زقبرو زنبرة كم ناي كريسماس سلبري زقبر اللو غيرو እዩ መጽዩ እቲ ኣብዚ ምድርዚ ንሪዮ ሳንታ ዝበሃል ጨሓም ሰብኣይ ቀይሕ ክሳይ ዝገበረ ካብዚ ሓሳብ ዝመጸ እዩ ግን እቲ ትክክል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ሓሳብሲ ንሱ ኣይኮነን እንታይ ትብላና ኮንፊክሽን ዓይነት ነይሩ እቲ ናቱ ሓሳብ ካብዚ ቀጽል እዩ ዓለም ሎሚ እቲ ሳንታ ንቆልዑ ጊፍት ዝህብ ሰናይ ነገር ዝህብ ክሪስማስ ክጽዋዕ ከሎ ኣብዚ ዓዲ ብኸምኡ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ዝተወለደ ሰብ ክሪስማስ ከተልዓሉ ከለኻ ኣብ ኣእምሮ ዝመጾ ጨሓም ፀብኣይ ቬሪ ለጋስ ጊፍት ዝህብ ሰብኣይ ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን ኢላ ከተረዳእና ዝደለት እቲ ሓቂ ካብ መጀመርታ ተመሊሳ ኣብ ነቢያት ዝንገሮ ዝነበረ ድሓር ግን ኣብ ምዕማል ዝተወልደ እቶም ሰብ ጥበብ መጽዮም ዝሰገድሉ ሓቀኛ ተስፋ ናይ ህዝቡ ዝኾነ ምድሓን ኮይኑ ዝተገልጸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሱ እቲ ሓቂ ሳንታ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ኢለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚህ ዝማን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጃስ ከምዚ ንቆልዑ ካንዲ ዝህብ ህያብ ዝህብ ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህያብ ዝህብ ካብቲ ዝነበረና ሓጢያት ዘውፅኣና ብኡ ገይሩ ድማ ሓድሽ ክዳን ገይሩ ምስ ኣምላኽ ዘረኸበና ትክክለኛ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ምዕባል ዝተወልደ ብትንቢት ክንገሮ ዝነበረ እሞ ብሓቂ ድማ ዝተፈጸመ እዚ እዩ እዚ ድማ ንዓና ትክክለኛ ምድሓን ይህበና እቲ ኣሜዚንግ ገራ ዝተቀሰታ ኣብ መጨረሻ እቶም ሰብ ጥበብ ክመጹ እንከለው ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰግድሉ ከለው እንታይ ሒዞም መጽዮም መጀመርታ ወርቂ ሒዞም መጽዮም እቲ ወርቂ እንታይ እዩ ንሱ ንጉስ ከም ምዃኑ ዘርኢ እዩ ካልእ ድማ
عطان حيزهم متيم عطان دما مس أملاخ زلوا حبرت مس أملاخ حدا مخانو زنقري نيرو اتصال ساي دماني كربي دما نتنسايو نموتون زقلت نيرو እግዚአብሔር دما بزا حالفين عنا مدحان هيبنا تحقنيا كريستماس نبعلو اذا حقنيا غويتا يسوع كريستوس مسانا ስለዘለይሉ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን دسيم حساب كوينو كابز حساب كي وصانا نكافلو قصيلنا دماني كاب وانجيل لوقاس معرف حدا زلو حسابي اكشلي تي اب معرف حدا معرف كلتن زلو حسابينا كنريو تا حساب كله سلنفلطو بزح تقصي خي تزاربكو تا حساب طراي كهبه اتي مبغسي حسابنا اب لوقاس معرف حدا 17 زلو نسو بقع حزبي نغزابير كدالو يزبل غزابير سمز تبارك يقول كبرنا أملاخ يكون عن طبيعة حفتنا حافلة على أملاخ سل زنببتلنا أبزل لنا يو كم قال أملاخ من باب غيرنا نتتأخم زلوا نسخة بكرسوس بقع حزبي خابل هاللويا نسخة بكرسوس بقع ولديها هاللويا من أسيات نسخهم بكرسوس بقع ولديهم هاللويا زيادة سموز تبارك يكون كبرنا أملاخ يكون إذا زمان زي ناي زكرياسن ناي إلسابيتن زمن كومو دوما ناي يوحنس مطمق زمن انتهي نيرو اتخاب زو فترة هتحيزو بتنبيت كنقر زنبري بحقتات الزاربولو زنبري قويتنا يسكرسو زقلت زمن ينير هاللويا شعو زي حساب زي قدس جابريل نزكرياس زاربو زلو انتهي لوح نسخة بقع حسبي نكجابير كتداليغا مغنياتو تبتنبيت كنقر زنبري حجزو فتساملو جزي هاللويا اتتصفى حزبو خوينو مدحانو خوينو زقلت زنبري بتنبيتات بحقي نسو زقلت زلو جزي سلازخونو بقع حسبو كتداليغا يلو هاللويا زابي سمي بارح نسو اي حسونيو زاربو زنبري زريو زنبري ملكتات بدخولو حق غير بقويتنا يسكرسو ساقيمو زابي سمي بارح بمن بقويتنا يسوع كريستوس بملاخ هيكونن بصادقان هيكونن مغنياتو اتبقوا زغبر تركلنا كمنا اغزابير لك اجر زقمكا قويتا يسوع كريستوس سلازغون هاللويا قويتنا يسوع كريستوس كمعمل مال كل زغبرو سبك هون زغبرو ناتكا بقاتي هاللويا ناتكا صدق اغزابير سمي بارا نتزمص كبري متان كدالونا اغزابير سمي بارا ابزغن بقو حزبين اغزابير كدالو يلحزوز مصي زنبره يوحنس مطمق تملخت انتاي نير تنسح الزبلي أفتي على علي أدماني أنت تبل زلا نبوزحات كبدك إسرائيلن كبدك نبوزحات كبدك إسرائيلوين نابك زابير أملاخهم كمل سومي لك زابير سمي بار زابير سمي تبارك يكون يغلط فعله خده كبرنا أملاخيكون إذا حسب زي حزمتي مالتي قويتنا يسوع كريستوس كم مالك ولد كله تحتي له خمسة كوينو زمات أنا من تايو نمدح الناس لازم تأزلنا بري ندك إسرائيل ناب أملاخهم كمال ساميلو نخل عالم دماغ ناب زابير كمال سو إيه ماتيو نمن تاي ماتيو مغنياتو كم جمرتا سبك فتر كله مس أملاخ كهون مس أملاخ نا أملاخ ملك عن مثلا حيزو ماتيو أب جنة أب أملاخ أب اللونة أملاخ زلوا كنبرينيرو جند حرب بتو أدامني هيوان زجوبرو حاتيات كاب أملاخ تفلي مبار نزفلي نازنا برا حاتيات قويتنا يسوع كريستوس أنا خاف ليله هاللويا أنا خاف ليله ماتيو قويتنا يسوع كريستوس أمل معمال كم زحجي سلبريز جبرو زجبر زلوا بزعبا قويتنا يسوع كريستوس لدت كزارب كله التيم الأختنا قويتنا يسوع كريستوس نتاينير نخلو هزبي مدحان متانك نخلو هزبي أكن أملاخ بقع غيره متانك كغربسي كله تواجه خافله زدلي زبل خفلو نسو كاب مريم يوسفن أمام مال توليدو جاب يسوع تبارك يكون زي نجرز ما هي وكينو لو ما عندنا عنا مدحان هيبنا كم زيلنا تأكيمنا لنا جاب يسوع تبارك يكون امبار اتي بزمانات كابزا فترة هتحيزو بحق بنبياتن كزربلو زنبره قويتنا يسوع كريستوس استتنبيت حق خوينو خاب تفصمه حج دما عبز الزمن اتي ناي مجرشا تنبيت زفصملو لእግዚአብሔር دما بقع حزب خوينم زدالو سبات الله እግዚአብሔር ስም ይባር عبز حساب ناي ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ክልተን ድሕሪና እንታይ ዮሐንስ ቀቅድሚ እንታይ ገብር መጽዩ ብቁ ሕዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ንመን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ዝቕበሉ ሰባት ከዳሉ ተዳለው ሰባት ነይሮም ዶ ካብ ዘካርያስ ጀሚርካ ነይሩ ይዳለው ነይሮም ማለት ስለ በዓል ዘካርያስ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ መጀመርታ ሉቃስ እንታይ ይብል
بزمن هيرودس نقص يهودا كاب كفل أبيا زكريا زبهال كهان نبره كاب أوالد أرون كا إلسابيت اتبهال سبيتي نبرته كلت يوم كا أبكد ما أملاخ سأتك أن نبرو بخلو تزازات إجزابير حقاقاتون بزي قلت زخدو نبري بلنا إز يوم نمند تصابي نبر نقويت أنا إسكورسوس ناي قويت أنا إسكورسوس مولات نمد حنز تصابي زنبرو سبات يوم أبت الزمن تسي نقويت أنا إسكورسوس تصابي بو سبات نيرو بقعت كوينهم دلوات كوينهم زتصبي ونيرو زو بقع حزب زبل أبكال خطرقهم كلفتنا إنجلش دلو يزبل دلو حزب نمنتاي نمد حنز فدالو إجزابير سمي زبار قال سمعون زبهال نيرو مريم يوسفن نيرو حنا قال سمعون تبهال دما نيرا إذا خون كله نصهم دلوات كوينهم أبابي وصل زنبرة جينا نشيء كلهم تراخي بامه even كماني جينا خب زفان أملاخ قويتنا إسكريستوس نايممسو جزء خمسة أخلاص لزفلته نتيم زت أبابي نبرة بملأ جبريل قويرو نبعرض ذكراسة تراخي بامي إذا زمان زي هاللويا كجلة الله زماني نايم تحن زمن الله جزء نايس أجا نايم حرس زماني له أبتي مسوو خينو ملأ جبريل نذكراسة زاريبو ده حرجنا عن إيش ودي شمون تمعلتن كله دماني أبيت مقدس مسكرة سمون تراقيبه سمون تايس أبابا نيرو ناي إسرائيل مثلنا إس أبابا زنبرة كالت إس أبابا دنبرة دما ليتن معلتن بتصومن صلوتن نجزابير تقول جلو زنبرة حنا دما تراقيباتو جزابير سمي بار عبد زمان دما خمو خوني هاللويا نجزابير دس أبابا يو خرخبويم هاللويا جينا خمسفانو هنك سقس كله كنفعن كله هاللويا زرخبو سباتالو نسون كتيم بكرسوس زلو هاللويا تيم بكرسوس كوينام دس أبابا يوا تبقعد معنا ذهبنا انتي أب كرسوس كوين هاللويا بقعد غيرنا جزابير سمي بار جن كما يكهوني لك كمتي نمدحان زمان زنبرة كم خوني جزابير سمي بار أرتك زيتي زت أبايبو عند نبرو نمدحانو مدحان رخيبهم شيخ ما تخلقين تحتيلو أما معمال توليدو كم سب كويني ماتي حجكن كومي ماتني تينا مدحان ممتو خمينيرو حجنا خلاي نجر مملاسكن نص نجوس كم مخان هاللويا ببزعات ملاختي نتم بوزلو استدلو هاللويا بقعد زخون خوست كمتي هاللويا إذا كذا ما نش زي هاللويا إذا كذا زي كمتي يوحنا زنبرو كذا زي هاللويا بقع حزبي نكجابير زدالو حزبي نممسو زدالو حزبي كم نجوس كعبابلو هاللويا مغنياتو نخبر خاتي هاللويا نمدحنا يكونن كمتي نفرد خمسي هاللويا نتيم بوزلو نكبر خوستو نتيم زي تقبلهم جن نفرد خمسي هاللويا فرد سلازم ما نجوس كويني زمتي بوزعات عجيب خمسي بوزعات برهات عجيب خمسي هاللويا بوزع برهان دماغتك أبابليها يسوس قويتاي نعم لحافلنا خبرنا بينا هاللويا جاب يسوع تبارك يكون هاللويا إذا زمان زنا تيجي بالهاللويا بقويتا خوينا ختصابا بيا هاللويا أنت بقويتا زلت نسون إجزابير بقوي هاللويا أنت بقويتا زلوا هاللويا نسون بقوي إجزابير سمي بارك هاللويا praise God هاللويا أوه هاللويا لك كم نكاوز لنا قويتا هاللويا بمن فاسك خدالو لما أنت كم تزجبر كاني كم تذهب كاني هاللويا نعخ خدالو قويتا إذا زمان زنا تي قويتا هاللويا إذا زمان زنا صعبة كزمانه كسمعت بخبر ختمته كسمعت بسرقة الله ختمته هاللويا 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 ببزح للته ببزح مسجنا هاللويا أوه هاللويا we worship God هاللويا زابي سموز تبارك يكون أبت زمانتي انتهي نجبريم تتسبيمه ذكرت نحرينا ببزحنا جديد حلف نيرو بزح زي تملس حتات نيرو جن زسابة سب كميل زسابة نكجابير ناملغة نكجابير ناقلقلي زسابة هاللويا لومي نكجابير ناقلقلكو نكجابير ناملغ زسابة يزبل هاللويا أوه هاللويا أب كبابينا زهاللويا هاللو زحزنا بزح نجر يهاللو نكجابير كم مسجانجن نكجابير كم ملحقنا أيكل كلنا هاللويا زسابة خبر الله هاللويا نكجابير جن كقلقلي نكجابير سمي بارخ هاللويا ناملخ كبرنا همنا ناملخ يفلت كونز بالهاللويا حجز ما تقول له قويتها يسكرسوس نفردي دمس هاللويا لو مي خالص فرد زخمن له دلي هاللويا بقويتها خون دلي بت قويتها ذهبنا مننا تبوع كوين خريكه بدلي زبل هاللويا إذا حفا بالخريني
جاس نقويتا مقبال بقوي قبرك هاي هللويا قويتا يبارك حوي هللويا لو مزو جزء زي عندكم قويتا ماس كم زمان زعين فلترينا that's why كل جزء دلوقتي كوينا نتبويا هللويا بعد بيتروس عفت الزمن تقد مقلتاش عن تايبلونيم زي ساعة زي أنا مودة تايملونيم مغنياتو عيت فلتني دنقت صباح كمان تخلي دنقت حجه كمان تخلي هللويا نتوم بكريستوس زلوا بوعز خونقن كوست كمان تي هللويا ناب كبر غوت كمان تي هللويا لومي كابت فرد خمن لقد دليز بالهللويا إيدو حافظ بالله معند هللويا يسوس كويتا مخانو خزاربه نسو بقعتي مخانو خزاربه زبل هللويا هللويا كالوت مسجانا نعملخ نهبنا هللويا أوه هاليلويا يسوع سمكاي بار هاليلويا بقول غير كانيغا كم تعمل زدلي هاليلويا كم غير خاتن بقول غير كانيغا كم غير خمسكن بقول غير كانيغا قويتا هاليلويا هاليلويا حوي قويتا يباركه نابزخت مص بفور املاح كن حتى كخالو نحرا لهم اي تحفر حواتي دحر يسوع مص كاين حفر قويتا حوا لومي كويتا خقبلي هاليلويا كافتي ناي زلعلم فردي كملت ادلي زبل هاليلويا نغزابير كبرنا هبنا هاليلويا 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 اوه هاليلويا يسوس هاليلويا اتخمم معمال زتولده محرته سلا زي تودى لهم مدحن غير هاليلويا جينا سرح العدل الله هاليلويا نتم زصبابي وعدل الله نتم مدحن زصبابي عدل الله غزابير سمي بار هاليلويا هاليلويا نزقوي تازي نملكو دون خبرنا هب هاليلويا مش مزامران كينا هاليلويا كنملكوينا هاليلويا نسخا ختم لك تصوي كاخ بقى هاليلويا نكسابير كتغلغلسي اكسابير بقى غيركاي بود بيس كريستوس بقى غيركاي هاليلويا رخيبات راي أيملخن مخنيات سينوين سقاي بلن مخنيات رخيبات راي أيملخن مخنيات سينوين سقاي بلن كم لخو مخنيات عيد للوني مخنياتيو لعلى زخوني لعلى زخوني هاليلويا سحني كبر بليو كبر بليو يقربو يزون وحد وقت بس سحني كبر بليكا كبر بليكا يقربو أخزون وحد Hallelujah.
مغنياتي لعل زخونة أملخو مغنيات عايدة للوني لعل مغنياتي لعل زخونة هاي بس حلي كبر بالي ليو يقبل يسوى وحيد هاي بس حلي كبر بالي لك يقبل يسوى وحيد ዝመስለካ የለን
እግዚአብሔር ይባረክ። እስኪ ንመዳታ ጊዜ በጭብጨባ በእልልታ ነዝሙካዚ ለጌምና ክብረና ሐቆ እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ካብ ሰማይ ሰማያት ዝመጸ ኣብ ማእኸልና ዝሓደረ ኣማኑኤል የዳውና ዘርገሞ እስኪ ፍረከና ፍርና ንመወዳእታ ድማ ንሓንቲ ደቅድል ክበኩም እስኪ ብቃላትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ክብርን ሐቦ ነመስግኖ እስኪ ሃሌሉያ። የዳው ነፍስ ወከፍ ይዘርጋሞ ነዚ ጎይታዚ ሃሌሉያ አንደበት ኩሉ ክብሪ ይሃብ ምስጋና ይሃብ ሃሌሉያ። ካብ ሰማይ ሰማያት ድመጸ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንዓና ኸድህና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝወዓለ ሞትና ዝወሰደ ፍርድና ዝወሰደ መቅጻዕትና አቡ ዝወረደ ስለና ዝቆሰለ ዝኸትከተ ሃሌሉያ ክብሪ ይግብኦ እሞ አንደበት ኩሉ ይከፈት ምስጋና ይሃቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጎይታ በዚ መዓልቲ እዚ ነመስግነካሎና ክብርን ህበካሎና ሃሌሉያ። ተመስገን 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 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካለና ስለ ሁሉ ክብሪ ንአኻ ይኹን ስለዝዋዕለና እግዚአብሔር አቦ ያማእኸልና ስለዝነበርካ ስለ ሁሉ አገልግሎትና አኻ ንባረኸካሎና ስለትናባኻ ዝተመልሰ እግዚአብሔር አቦ ይሰብ ናባኻ ስለዝመጸት ነፍሲውን ደጊምና ክብርን ንበካሎና አቤትካ በኢየሱስ ስም ጸኒኡ ይንበር እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ክብሪ ሁሉ ንበካሎና አምላኽ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም አብትኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ለኽባርኩም በሰላም ይሁን።